Enenthi kuma ilembetani ya Ukamba nimathuthwa kusuvia Miti muno ila ya Myaa ila yithiitwe yina utethyo wa liu wa Indo muno ivindani ya thano. Amwe ma Enenthi kuma kauntini ya Makueni ala thano maminite kutetheka na makili mbesa kwisila kukolanya na kuta wa aithi kwa aithi ni meelesya umanyi ta maukwatie ivindani ya thano muvitu ila aithi kuma kaunti mutui manavikite kauntini isu maimantha utethyo wa Indo vala maweta Miti ya Myaa tayina utethyo munene wa ukwati kwisila kana kwisila kuthosya wa kila meweta kana withitwe wina utethyo munene kwa kwithiwe meukwata ilovia mbeange wa kwithi wake kaimana atemie Miti isu na mathosya makali voti umanitwe ni Ken Mulinge. Francisca Mutuko ni muimi na mwithi kuma sub-kauntini ya Kibwezi kauntini ya Makueni kimoa kisio kila cha thokiwe kwa namba nene thi akuma kauntini mutu ya Kajiado. Vaito lesya uta huo iumo mani wa vaito wa kukolanya kwa Indo syake ivindani ya thano na wengi kuta ya aithi alame uthineka niliuwe Indo syo. Ivinda yetu inayo ni ivinda yomo na ni ivinda tukwete kukolanya ula kuma ivinda ya mwaka muthelu nundu wa kwatwane mwana mwingi wa Indo nitwone iye nundu wa kuthokewa ni umu na mwana munene twona kana ni wailite Indo desiye sana tukaiya na tukasuvia twende nitwamanyie kana kila mundu wothe no kuenda na ti ndu kuoneka twesa utwika ni biashara na yini tukolana tukanenga Indo na tukathosya thano uende na kuthela na mbwethe kwatwa kuwa mwene twathi wa 10 Francisca itweleseta wina we kwatwa kuketha mbesa mbinga igikumana na biashara uwa icionyo na mwaka muvitu. Last year ni naba kwete ngunia 40 na yayo ibinda ikuve nundu twandiscavie kana wawe na mbesa o ibinda ya mimi nini lakini yukuvika umunthe twambiye kuva kwa wao wimwe o unambia kumanga munini o yune kwatia tuitukane tuobika mwe wake na nundu wito tutesa ibindani lambwa yukite kuya na twatete ngunia 40 yona ne ngona jana no ikubika valene ndingi makothete kutema Miti ya milaila yumasya wa kuondwa kusuvia makama kutama imantha mbesa. Benard Kigwa ofisa kuma muvyano wa kusuvia maithiloko wa kefri wathuthia Enenthi kuivathana na mutua una vandu vake maisuvia Miti ya Myaa na vandu va kuvalucha Miti miima ya Myaa kuondwa makama kite kutema imbonge singi vana maitiela mute unje. The tree flowers very fast. It is a heavy cedar and you can utilize it now and then without even cutting the whole tree. So I would think that or would advise the farmers to go for the growing of acacias. One, for the animals, because this zone or this area is known to be a dryland area where animal feed is a problem. This tree is a ready material for the animals during the dry season. Secondly, if they do sustainable charcoal production, getting branches and making their charcoal, their firewood, will be lessening the degradation or the deforesting of our trees. Ndeto ilesya kwa tambau ni muimi kwa isitwa ya Francisca. Kumila ibinda ila twandiscavie kana wa ni mbesa kana ni wethyo kana ni utwe kanesa o yumea witha ukana kuoneka itinane wa mwa wa mundu ni wa mantha kawu na ni wa mantha kinene kingi pyo nondo bya ntwakie kutemanga nitwakale tuimesuvia tuimesunga ndo sunga mutunda waku ondo sunga kindu cha kuchabata nekwitha ni wese mushone kyo kwata matunda maseo. Ndilivotia Mutongo TV kuma kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge.